Kaseng Meghalaya People's United Front MPUF langba o President jangka uba dapoy wan mi lalu ka kwa ban pensyai pajba kumne ha ka jinge day bat ka kubor balapan mi da uway ubreu uba kam ba uday uterai jangka petrol pom halas kain uba lakenno ya kaseng ba kaseng kaladawa donation bat penyang kali nao kaseng kaladawa na uterai jangka ni ka pom ba unwanra egi sakhi sabut ki babyang menno uai donation bat menno kaseng kathap penyang kali kem siu pisa ha katai ka pom bat lada umla ban ai jubab hapo shita yau kaseng kan lai ujor persya ya o sya ki bor jangka ain kumban supan kan mau ki paiba kila ujor sya kaseng ba korkom thap penyang kali ha katai ka pom kambyang kumta kaseng kala lai wajing tip bat kala labba haba ki pha the san liter ka penyang pat kadon tangsau liter Hadin bagaseng kaladab ujor syaki bor pulit bat syakatanat meteorology department ulakot banle dak inspection bat ha kata kasengipat ka penyang kali kabyang kaseng kabo ya gejingkeli kumno ka petrol pom jang u kabyang tang ha kapor balai check henrei hakiwe pat kipor haba thep penyang san liter ni yo tangsau liter ato kane kamdai ka kam thok ha ka jinge dai pat bat ka sithi bapan jinge rap kaseng kum kaseng habadon kino ki jinge lang ki bahe ki bagaseng kapan long ni jukur pat ya ki paralog banirap yangi kat bayo kaseng ka kwa ro ban ong ba ka khalampen bor ya ka rai jong ki nong thep penyang kila ban thep ha kano ka pom hendrai kani ka long tang ke jing bantip bagi ba ki dai bantip ya ke jing shisha namar ki video kum ki sakhi sabut baduna penyang kani ka pom ki don bat kaseng Ada yang lebih kubor, wah mi bermi dawi na bro, wah country yang lebih na pom, hetai halas kain. Kani ki isu to oleh daga halas kain unit. Ada yang tem mankam kesain dalam inspection go yang itu pom. Wah wada cam go le oduna itu pom. Wah em kesikis sebut kami video, wah penyo cukai ba atau wah hyper cakap tu penyan, to cam oduna go. Tapi cucu kami jemput cukai ba. Hadin na itu nagalang ng sa dadabo ay FIR po Raleigh Police Station way wala da complain galang sa Meteorology Department. Ta nagalang ng sa dadable ay joint inspection ng Meteorology Department had ako po mo. Hanra yung siyo kala to ijing gano yung mo yung say o omo wa membiang ubiang ko po mo. Hanra nagalang yung achwa ulay yung joint inspection dadab ongi yung Meteorology Department. Mem kam di ulay check iga na ibakaw man kateto dapan biang ika kani ko pom. Takaw man ikaw mudi kamte hijia gale waiwa adeno la chagi chani wada biang ko pom taka jimut wa kamman biang ko pom ko wali check doni homem check pen yo hoy tok pat ba ta nei tai daw hajing itu anwa ka chiti ko pen yo check pat ba wa ka san dawa go ute penyang mangkana lani wa dawa donation go do I kam basan ko pen che wa hawa mi ko wan ko program go he ka san ka jo pha go ya ki chiti cha ki wal bishar yong ka lani cha ki wan ibru ki bujo arabika ta memut ko hawa emon ka donation ya ki wan ibru ka san pe la ke wan ibru o leto ya ki ba ta ka kam te ka message ya uni ibru wa haywan ka san receive ka ya ka donation ko wa de yemi waiwa haywan tap penyang makna kasan ladam ye proof yeni ibu kenom ni kasan be ready u face ya ki kandon yang kaan waiwa epori me chitiya upun chemi hajing to wa gajing claim bi me hajing to wa kenom ni kasan bi i ta hajing to wa gajing duna yang tu pom ka message cho pa ba nai bha ladaja I gani issue le ki issue ne batay pi pa ba nto ne batay yong I Kalau senyap pi, wah halau pada nuna kali pom utai penyang pi, teh imam jindu onongi, ni teh hamrai ke jinglos tok yang pi pada. Tapi jadi video hajing tok wah seki disebut wah cam itu wah nuna kali pom, ida rilis jadi video le, wah ida bui caki kendon yang kan, jadi tok orang dekam.